Regres, objašnjeno na jednostavan način. Ovo su Saša i njegov prijatelj Damir. Već je kasno. Iako je Saša pio alkohol, želi se sam odvesti kući. Pita ostale goste da li neko od njih želi da se poveze sa njim. Damir rado prihvata njegovu ponudu. Saša previše kasno primjećuje auto koji mu prilazi s desne strane. Saša i drugi vozač prolaze s nekoliko lakših povreda, ali Damir je teško povređen. Ova nesreća i njene posljedice koštaju mnogo novaca. Na oba vozila je nastala totalna šteta. Damir provodi više sedmica u bolnici. Damir izostaje i u kućanstvu i na poslu, ali svejedno prima svoju plaću. Uz to Damir dobija i obeštećenje za pretrpljenu bol. I advokati se bave Sašinom saobraćajnom nesrećom. Nastala šteta iznosi 155.000 franaka. Ko će to platiti? Na svu sreću sam osiguran. Saša dobija pismo od svog osiguravajućeg društva. Ono piše da neće sve da plati. Nekoliko pojmova ne može da razumije. Na primjer, grob fahrlässig. Šta to znači? To su povrede osnovnih pravila predostrožnosti koje bi se inače lako mogle poštovati. U cestovnom saobraćaju su to, na primjer, nesreće pod uticajem alkohola, droga i nekih lijekova. Isto tako i nesreće zbog prebrze vožnje, nepažnje ili premora. Regres? Šta to znači? Kod takvih nesreća važi: osiguravajuće društvo zahtjeva, zavisno od stepena krivice, novac od osiguranika natrag. Ovo potraživanje se naziva regres. Saša je u trenutku nesreće imao 0,85 promila alkohola u krvi. Zakon zabranjuje upravljanje vozilom ukoliko vozač ima više od 0,5 promila alkohola u krvi. Zato što je Saša imao previše alkohola u krvi, osiguravajuće društvo u ovom slučaju traži od njega da snosi 15% troškova. On mu znači duguje 23.250 franaka za regres. Za Sašu je to mnogo novaca. Postiže dogovor sa svojim osiguravajućim društvom da će svakog mjeseca otplaćivati 400 franaka na ime svog dugovanja. Zato Saši sad stoji manje novca na raspolaganju. Ukupno će morati otplaćivati 59 mjeseci ili skoro 5 godina dok ne otplati svo dugovanje i dok se njegov slučaj ne zaključi. Isplaniraj prije zabave na koji se način sigurno možeš vratiti kući. Imaj na umu, nikad u vožnji